Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hagasin kabasan ka adventurous new trip off-roaders. Ya kabangitip lengkot kum ka ahor. Mentau snem kalau beteng ban pelong ya kawai na kita masa ya kop nyakali. Hagi surak korok koram balatip kum ka ahor 4x4 off-road challenge 2023. Bat la ple pai ba no haka khat khandai tarik Risau Arajar Arpulai. Ha Kharsati Natural Park Haribhoi District. Kani kadai karensan kabalai kabala sedang mentaga sengi bat kabansa penkut no haka arpuai tarik Risau Arajar Arpulai. Hagani kejaka kabaka ahor kalaju penlong manlau snem. Ban ai rensan ya kitu ki badan sap haka kam nyak kali haki surak ba korok koram. Haba keren syakilat pathai kubor uba Damian Umdor, Presiden ka ahor. Ula ong ba haga jing sedang jong kani kajing kom nyak kali kila don ki balawan bani simenta na ka jela. Bat kiwai ki jela jong athan chatai lam ingi kari India. Bat kumbalong haduk menta ka sengi. Bala sedang ya kani katamasa nyak kali. Kila poi haduk nriu pongut ki balawan ya simenta ha kani katamasa nyak kali. Hakawai ka benta uba Ferdinand Jarin, General Secretary ka ahor. Ula khot la wer ya ki pajba ka jela bakin wan ban sakhi ya kani katamasa nyak kali. Namar ka jingwan sakhi jongki kalong ru ka jing aimen sim na ka benta gitu ki badan sap kerpang ha kani ka kam nyak kali. Hagi surak ba khoro khoram. Kalong ba suknat ya simenta ke kini event manenya surok di Jakarta ba kalong bama komsau kamde itu ya kala ban ngawan no hang ni kadi kau di kawan tekala peluk nang na bata baniatia sila ki jom ki bor baniatia kali baniatia sene bala terpiar mentala stiau kamla riu de krenti ya kata bakan long ngaban ko ngadi ba demen dan bom dor dari presiden yang kena ahor di ngaban ko nga aku bleswa ya kini department gelairap ini ngaban ko ngadi ke tourism department dengan aku beli ru kamtam ya ke official chief minister gelairap ini dengan kerman ru bangindang yo show nak kui department nomor ba ke nak sport ru i kerman bangindang yo nomor kene ke event jungi ke ke belong ke ba khla khandiat ke compare khandiat nak kui ke event dengan jikwa jing lang ba narangi la yo show ka jing kersham nak kini ke kamtam nak sarkar ni ilaban pelong nak event ke ba kawai nak event ke bahek tahu apa nak isu de hani kerkom ai play yang ni ke department berhoi mulai rap ini ke baar pakalong ba sasisian ngai wer yang ya baro banwan pekai banwan ni lekai yang ni ke jing lekai jing ke bakam pala ta ka sengi ke de ka sengi sedang ka ban sengi baningkong nak kamta ka ni ka ahor 4x4 off-road challenge. Kani ka de kasin ka basan. Kasnem ka basan ya ka bangi penlong ya kani ka program. Te mentau snem kalong ka bakam songshit. Namar kinong ila kai ru ila kambun tau snem mental apoi palat nrupau tuligi kali. Te kidon ki participants ki bawan na po Sikkim, kidon na po Assam, but all over Meghalaya. Te menta ka sengi ngendon tangkawai ke track kabangi khot ka night track kabani la kasibit minit bad lasai ka sengi ngendon lightly ki kata ki track bani la kai brush sengi bad haka arpuai tarik kadega final day ngendon tang si track bani la kai te ni ai kublai ya baro ki participants balayawan ban register ba pensiong sengai ni kene program jongi nomor klaim maki kene program jongi kan nomlong successful but kublai subun nak menta barok kitu ki baladon benta ban yarap yangi hagi benta ki liang barok kum gejing dan kam jongi ban ki khot sngau bhai ki pajba bakin sngau bha ban wan pejkai ka bairung kolong free ngim don kam ban COA te ka jing le kai kan long ba songshit bha bat ngi kermen bakani ka kani kajing kani competition mentakan long ka banjok.